tau kita saluna inoparni opui opu tugas mereka melalui video naik 4 orang manang 14 majo taringot tarobonani nasa orang tamulai ma naparjolo ima oputa tugas siregar na mangalap burlibong na paduahon ima anak kami oputa tugas siregar anong opat parjolo siregar silu paduahon siregar dongoran patuluhon siregar silali paupaton siregar siagian napatuluhon ya anak ni opu raja siregar siagian adong 2 ima opu tua jujur bergelar giang raja napaduahon opu mata sopiak manang parmata sapiak manang sapiak langit jala pinopar opumon satu sadarion dan binotrope di dia maringana paupaton anang nomor paupaton setarombo ya anak ni opu tua jujur adong 5 ima opu guru singsungan opu putur nabegu opu datu butu opu mangaji raja dan opu si jakal nebon ami siap si jakal nebon nomor palimahon ya anak ni opu si jakal neborngin adong ma opat parjolo opu abatua gelar si raja uluan nama ngalap guru sihan sian hinalam guru ni opu si dodo siahan baduahon guru talebung patuluhon si bursok datu paupaton si bursok ronggo natul upuon satu sadarion dang binoto dope di dia maringana nomor tarobo panopon ya anak ni opung abatua adong tolu ima opu datu ronggur nama ngalak buru puta soit opu datu lobi nama ngalak buru sitijak guru naposo nama ngalak buru pardede salahami natulon lengkap tarboto di dia maringanan manang berdomisili tarobo papituhon ima anak ni opu datu ronggur adong ma tolu ima raja panidi manang situ gugur manang raja manidi nama ngalat buru situ morang paduahon si badogil satu sadarion dan binoto dope di dia berdomisili napatuluhon ima opu si corak ulu balang sian opu si corak ulu balang omma pinoparni opu datu lobi sapudan ni opu datu ronggur diain opung nami
opu datulobi. Nomor tarobo kawaluhon ya anak ni opu raja panidi adong opat. Parjolo ima guru sosuaron paduahon ima opu apar tahun manang opung duri sua manang opung duri tua. Napatuluhon opu guru notang manang raja notang. Opaton opu tuan harungguan manang raja paruhu. Jalahamin opaton Karboto di dia berdomisili. Nomor spasiahon ya anak ni opung apar tahun adong tulu ima opu tarocar paduahon opu gadaraja patulun opung apanabual. Opung apanabolon satu sadarion dan binoto dope di dia berdomisili. Pasapuluhon ya anak ni opu tarojar adong opat. Parjolo opu raja nahal ima amin opu batu mas ima ala opung par pondok kopi opung nuel dan mangalak burung jebuku. Patuluhon opu sahak raja ima ala uda opung Nisi Abraham. Kaupaton apa ribuan ima hala opung manang batauda parsinar pembaruan. Pas 10 sadahun sian nomor tarombo ima opu raja nahal anak pernah tulu parjolo opu sa raja opung tobang laut opung apang lekas. Opung sa rajaon dang binoto dope di dia berdomisili. Amina duon Karboto do di dia berdomisili. Pas 12 hon ya anak ni opung tobang laut adon opat. Ima guru sojuangon para au sendiri paduahon opu tadunia ima hala opung si bontor par depok. Patuluhon opung si balonga satu sadarion opung si balonga pinoparna dan Karboto pe dia berdomisili. Paupaton opu raja doni manang opu raja doni ima hala opung bin Harun para percetakan Najolo di Medan. Pas 10 tuluan setarobo ima opu guru sojuangon anak pernah adong opat. Ima pasai bodil opu tumajur raja mulia raja Thomas. Ya opung pasai bodilon pinoparna adong do di huta di bawah pasuki di Aritona. Molusian opu tumajur adong tong di Aritona. Opu raja mulia pe do raja Thomas tong adong di bola pasuki di Aritona. Pas 10 paton
Ima anak ni putu majur adong tolu parjolo ima raja len padua hon raja Samuel patuluhon guru Herman pasapulmahon siata robo ima opu guru Herman anak ona adong tulu ima Derek Siregar ya apalah opuku Henneria Manang Jaidar patuluhon opu Theopulus pasapulomon ima anak koni opung nami Derek Siregar adong dua naparjolo ima Bisker Siregar apalah bapakku paduahon Bigman Siregar apalah udah kukadu nah tinggal ibu napasugit biar tonak pasapuluh pituon ya anak pon ni bapak nani nama Kamaranggi parjolo sa bapakku tulu mahami anak pon ni bapak nani na parjolo marbuak Albert Siregar paduan Cornel Siregar ya au na marbuak Domen Siregar ya anak ni bapak udakku tulu na parjolo Melvin Tolopan Siregar paduahon Marak Basar Siregar patuluhon Chandra Siregar pasapuluwaluan ya anak ni abang nami Syakangan nama keluar Audrich Siregar sian abangku si nomor 2 dan Markel Lenggope ya ausad diri anakku saja lima nama keluar Efran mulu sian bapak udakku sian anggikku Syakangan sada mana konna ima markuar Salomo Agape sian anggikku si nomor 2 olah tubuh di bumi siang anggikku dasyak pudan anak konna 2 nah parjolo marbuar Roderick Binsar Siregar nah paduahon Gerald Ken Siregar ya bapak nami nama Maranggi mangalak bumi lajai ya bapakku mangalap si turus siap Persea ya bapak udakku mangalap buru kusunggu siap udah pasurgit arik tonal somoni majo tarobo kami nasahorong nabui upatolhas tuhita salurutna mahite video on pasakta biyau bangido maaf molo adong nasala di partuturokku tarobonamina sakorongan gue mahita adua sugut masih patik kosan molo tunggu adong na kurang lebih songoni majo na gue tarbain niba lau patol hason tarobonami nasakoro oleh atema di kasagutna saya didongani amata paringan basai mahita salutna tung di dia pe hitam maringanan turut beraktivitas
Oke. Horas, horas, horas.